turambiwe. Mu nzira nyinshi ishoboka ni iyihe ubu mufite? Inzira zirahari hano kuri Goma, turahangaha dufite amahoro. Hari icyatumye tuyakora kandi tukayaha abaturage bose. Nyene nibyo twavuga ko ibyo bintu tutashobora gukomeza kubyihanganira. Ntabwo ingabo z'amahanga z'abanyamahanga zaza kubwira bene igihugu ngo mushyire intwaro hasi aho batazi icyo turwanira. Ubu turarwana na leta. Ntabwo twashatse twatangije intambara, ariko twararwanye tugera no muri duce dufata n'imijyi ikomeye. Ahangaha twisanze ntabwo ari ukubera ubushake bwa leta. Leta yageze aho yemera ibiganiro kubera umututu. Niba ngombwa rero tuzongera dukoresha tufata ubu abaturage barimo kurya basinzira tuganirwe abarundi bariyo mwebwe muri he kugira ngo abaturage batari basinzira bataryama bakajya mu isoko batagira ikintu ubu koko mwumva ko batuje muvuga ibintu bifatika abaturage bahumuriza. Twavuze ko igihe cy'inzandiko duhora twandikira umuhuza tuvuga ibyo byose leta ikorera abaturage bacu. Icyo gihe cyarangiye, urumva tugiye gukora igikorwa kinini. Twitegure za tombe mu minsi iza. Nimwe muzi amagambo muzakoresha, ariko ibigomba kuba bizaba. Murakoze. Ntabwo muzakomeza kwihanganira ibitero mwafashe gahunda yo kuba noneho umwana bisubiza, mwatubwira umugambi cyangwa se umwanzuro w'icyemezo mwafashe. Mu kiganiro cya none coordinator wa Alliance Fleuve Congo Bwana Corneille Nangaa yavuze ko ibintu bikabije. Leta ya Tshisekedi ubutegetsi bwe nta kintu na kimwe bwubahiriza mu bintu byose bwasinye. Kuva turi Doha tumaze gusinya amasezerano 3 akomeye. Hari itangazo rusange ryasomwe hano Goma, risomwa ni Kinshasa ku itariki 23 z'ukwezi kwa kane k'uyu mwaka. Hari noneho itangazo ry'amahame, Declaration of Principles, ryashyizweho umukono kuri tariki 19 z'ukwezi kwa karindwi k'uyu mwaka. Bikubiyemo ingingo 7, ariko ingingo 2 nyamukuru kwari ukurekura kw'imfungwa kugezwa n'ubu nta n'imfungwa n'imwe leta ya Kinshasa yari yarekura. Hakabaho noneho kubahiriza agahenge. Ako gahenge ntabwo kubahiriza, batugabaho ibitero buri munsi, ndetse n'iri joro rya none baraye barasa uruganda rwa Twangiza aho bishe abaturage batagira ingano. Batugabaho ibitero rero mu duce twose, ariko cyane cyane mu misozi ya Minembwe aho abaturage ba Minembwe bagoswe. Baragoswe, babahaye ultimatum yo kuvuga ko mu minsi itarenze 10 bagomba gushyira intwaro hasi, batabikora bakaza bakabakorera genocide bakabarangiza. Hari noneho amasezerano ya 3 ariyo nyine yo gushyiraho akanama k'ubugenzura no kubahiriza agahenge kashyizweho umukono mu cyumweru gishize tariki 14 z'ukwezi kwa 10. Urumva ibyo byose ntabyo byubahiriza. Ni mpamvu twavuze rero Doha kuri twe pe turayishaka, ariko dushaka amahoro. Ariko leta kuri leta ni ikinamico bagiyeyo kugira ngo mbese nk'igihe cyo guta umwanya gusa bitegura intambara yo kutugabaho ibitero. Bakusanyije abasirikare, bagura ibikoresho n'amadrone n'indege z'intambara, barekrutinga abacancuro, bashaka abandi bacancuro bashyashya bava mu bihugu by'aba Colombia, ba Blackwater, mbese bo barategura intambara. Twe muzi rero ko twatoranyije inzira y'ibiganiro by'amahoro nk'inyishu y'igisubizo cy'iki kibazo kiri muri aka karere k'igihugu cyacu. Mu minsi yashize havuzwe ko delegation